Bwana Yesu na asifiwe sana. Wakati mwingine neno la Mungu linakuwa tamu sana. Tamu. Unapoangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 3 na mstari wa 9. Waraka wa Yohana wa kwanza 3 mstari wa 9. Biblia inasema ya kwamba watoto wa Mungu hawatendi dhambi. Watoto wa Mungu, kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi. Sikia hiyo. Kila mtu ambaye ni mtoto wa Mungu hatendi dhambi. Na tena Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ndani yake ana asili ya Mungu. Inamaanisha hata akitaka kutenda dhambi hawezi kutenda, kwa sababu ana asili ya Mungu. Ile hali ya ungu ama hii hali ya Mungu iko ndani yake. Wonderful. Dhambi. Jameni, na nikasema katika verse 1 ya kwamba in the book of Genesis Mungu akaona ni vyema afanye mwanadamu kwa mfano wake. Kwa nini? We have been created. Tumeubika kwa ule mfano wa Mungu. Jamani, ili turepresent Mungu, tuwakilishe Mungu, tuonyeshe hali ya Mungu katika dunia hii, tutoe ile picha ya Mungu. It is possible. Katika kitabu cha Wafilipi 4 na mstari wa 13, Paulo anasema ya kwamba I can do all things because of Jesus Christ who strengthens me. Ninaweza kufanya mambo yote kwa sababu ya Yesu ambaye huniwezesha, kwa sababu ya Yesu ambaye hunitia nguvu. All things are possible. Tunaweza kumwakilisha Mungu vizuri. Tunaweza kosa kutenda dhambi na tuishi na tukae na tuendelee na Mungu aonekane. Kila aliye mtoto wa Mungu hatendi dhambi, kwa sababu hali ya Mungu iko ndani yake. Asili ya Mungu iko ndani yake. Hata akitaka kutenda dhambi hatenda. Jameni, Bwana tusaidie sana tunapowasha dhambi. Tukutane katika YouTube, Reverend Patrick Kehara.